मखोई पिथ्रागी खुजिलसिंग पाली अमसुंग मदुगा मखोइना ममाई अमसुंग थबाकता खोटली मदुबु उबदा अइना वहंग तौवी ए जिब्रिल मियोइसिंग असि कनानो महांगना खुमलखी मखोई असि मियामगी सा चारंबा अमसुंग मखोईगी इज्जत खुद थारंबा मियोइसिंगने नुंगसिरबे चिलिनाउसिंग अखोई अल्लाह की थौजालदगी गिबत की जायज ओइबा मखलसिंग खंगमिनख्रे ngasi디 amukka गिबत कुरान अमसुंग हदीस के मंगालदा खंगमिनसी अल्लाह ताला न कुरान दा हाइबीरी नखोई मसेल अमगा मिवा ngangnaba तौगनु नखोई कनागुमन नहा की भाई की असीव सा चाबा पाम्ब्रो तसेंगमग नखोई न मदु तुकच्चगनी अल्लाह बकियो थांगई मक्सेंगना थांगई सेंगनमक अल्लाह दे यामनमक चांबी हईबनी अमसुंग नुंगसी हईबनी अनि सुबदमक हाइबीरी थांगई सेंगनमक नाकोंग मीद अमसुंग थमोई पुमनमक तु वाहंग तौगनी अहुम सुबदस असुमना हाइबीरी नहांगना ngangliba wa खुदिमक इसिन्ननबौ मनाक्ता लई फरिस्ता मरी सुबदा असुमना हाइबीरी मांग ताकलबनी असोइब ngangbau चिरोल चत्प खुदिंगमक हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइदोक पिरम्मी मतंग अमदौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिंबर द लेंखत पीदुना खोंजेल हौना ताकपीखी थमोई दे ईमानिया ताद्रिब चिनबांदत इस्लाम नि ngangliba मियोइसिंग नखोई मुसलमान सिंगबु चैथेंग पीगनु अमसुंग मखोईगी असोइब तुंग इन्नगनु कनागुमन मुसलमान गी असोइब थीरबदे अल्लाह ताला न महाकी असोइब फोंगदोकनी अदुगा अल्लाह न कनागुमगी असोइब फोंगदोकप पामलबदे महाकु मसागी युमद तौबा थबक्तसु चोपहनगनी हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना काबाबु येंगलगा इंगक ngakna हायरमी ला इलाहा इल्लल्लाह ए काबा नंग से कयादा सेंख्रबा नंगी मनमसी कयादा नुंगसीख्रबा अमसुंग नंग असे कयादा इज्जत तौबगी मतिक चाख्रबा अदबु मोमिन गी इज्जत न नहाक ngondagi हेली अल्लाह ताला न नहाकु इकाई खुमननबगी मसक ओइहल्ली अमसुंग मतौ असुमना मोमिन गी माल ई अमसुंग इज्जत पुसु अल्लाह ने इकाई खुमनबगी पोसक ओइहल्ली इज्जत असिन मरम ओइरगा मोमिन गी मतांगदौ सेरान नबु वाखल खनबबु अल्लाह न हराम तौबीरे अहुम सुबदौ गिबत न जिनादगी हेना चावबु गुनानी मरमदी गुना तौब मीना तौबा तौब याई अदुबु गिबत तौब मीगी चमथोकनद्रिबा फावबा तौबा लैते मरी सुबदौ दिन अफबा ओहनिंगबगी मिंगनी दिन अफबा ओहनिंगबगी मिंगनी दिन अफबा ओहनिंगबगी मिंगनी सहाबाए किराम सिंह हंगलमी कनागिनो या रसूल अल्लाह पाउखुंबिखे अल्लाह गे महाके कुरान गे मुसलमान इमाम सिंह अमसुंग मुसलमान मिचम सिंह मंगा सुबदौ हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न महाकी सहाबाए किराम सिंह दो हंग तौखे नखोई खंगब्रौ अल्लाह गी मिरेंग द ख्वाइदगी फत्तबौ सेंदोइगी मवोंग करीनो मखोई न पाउखुम पीखी अल्लाह अमदी महाकी रसूल तन पुमनमक्तगी हेन खंगी ताकपीखी सेंदोइगी ख्वाइदगी हेन फत्तब मवोंगदे मुसलमान अमगी इज्जत पौ महाकी मथक्ता मांगहनबनी अदुगी मतुंगदा आयान असि तिलावत तौबीखी आयान अदुगी अर्थ देसनी अदुगुंबा मियोइ सिंगनो मोमिन नुपा अमसुंग नुपी सिंगद मखोइना तौरुबा लैतना तवी हाइना चैथेंग पीरबदी मीबु बदनाम तौबगी अमसुंग तफोंग लबा पाप की पोटलुम थांगचरबनी तरुक सुबदो महाकी चिन्ह मदि खुन्ना तो बद सैथेंग पीद्रिबा मिसक अदु मपुंग फाबो मुसलमाननी तरेत सुबदो
Hazrat Mais Asalmi Radiyallahu Anhu Nupi Ani Zina Taurame Tung Tarak Pada Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam Gi Manak Thadoktuna Chatkhrabada Adu Lirame Amasung mahakpu Razam Nung na Thadun Hat Patawna na Bayathang Piki Asum na mahakpu Razam Tawkhraba Matung da Miyoi Anina Mahaki Gibat Tawradun Hai Yengo Allah na mahaki Asoiba adu Lotsin Bibani Adu Masana Lagla Fongdok Lare Adugo Huibu Nung na Thaduna Hat Pa Adugum na Mahaksu Hatle Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam na Gibat adu Tarame Ngayhaki Matung da Masa Fokatuna Makhong Nama Atiyada Haigat Laba Asiba Gadha Amatheng Narame Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam na Miyoi Sing Adu Kadai Haina Kaurame Miyoi Ani adu Laglaba Matung da Mahak na Hairame Hojik Nakoina Mais ki Matang da Mais ki Gibat Tawkiba Adu ki Mahutta Gadha Asiba Chaw Amadi Asiba Asigi Sa Nayada Hapchilu Miyoi Ani aduna Hangachaki Ya Rasool Allah Masibu Karam na Chagatagi Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam na Haibi Rame Hojik Nakoina Mais ki Gibat Tawkiba aduna Asiba Sa Asi Chabadagi Hena Fatte Amasung Achauba Gunani Allah ki Kasam Mais Jannat ki Turel Sing the Iroiri Amasung Laikol Sing the Koiri Nipan Subado Aibu Meraz the Purakpado Adugum Kangbu Amagi Manak the Samlaki Madudi Makoi Pitragi Kuzil Sing Pali Amasung Maduga Makoi na Mamai Amasung Tabak the Kotli Madubu Uba the Ainu Wahang Tawi Jibril Miyoi Sing a Sikanano Mahang Kumlaki Makoi as Miamgi Sha Charamba Amasung Makoi Itzata Kutharamba Miyoi Sing ne Mapan Subado Hazrat Ukbar Radiyallahu Anhu Wahang Hanki Ya Rasool Allah Hingnabagi Lambi Karino Takpiki Nasagi Laitona Dubu Nasagi Kudum the Tammo Nasagi Nayum the Ayamba Matam Lelu Amasung Nasagi Aran Awising the Kapcho Tarasubado Mio even Ayuk Mikap Toklak Pamatam the Hakchangi Kayat Kuding Mang Laiton the Yamna Picture Nons and Hangachay Aikoigi Maram the Allah Bokiyo Maram the Aikoi Nangi Makapoli Nang na Chumlavadi Aikoisus Chumna Laigani Aduga Karigumba Nang na Soirabadi Aikoisus Soigani Tarama Toy Subado Allah gi Jikargi Atopada Kahe Nangangano Maram di Wayam Nangangana Tamoy Kansil Hali Miam Lakta Allah dagi Kwaidagi Hena Lapadi Akan Betamoini Sahaba-e-Kiram Singhi Wafam Singh Hazrat Hasan Radiyallahu Anhu Nahai Aikoina Sahaba Singhi Fibam Asi Ui Madudi Gibatagi Hingba Asibu Ibadat ni Kanba Adugumno Namaz Rozabu Ibadat ni Haina Kalamde Hazrat Umar Radiyallahu Anhu Nahai Birami Madudi Nakoigi Natakta Allah gi Jikar Tangai Fadabani Maram di Masil Layeng ni Amasung Nakoi Miamgi Wari Sanabadagi Hingo Maram di Masi Lainani Hazrat Ibn Hussein Radiyallahu Anhu Miyoi Amabo Gibat Tawba Tarame Madudam Hang Takpiki Gibat Tawba dagi Hingo Maram di Gibat Tawba Asi Miamgi Huigi Yanjangni Hazrat Ibn Abbas Radiyallahu Anhu Haibirame Nang na nangi marupki asoiba haining laklabadi Nangi asoiba hana ningsingo Salf ki wafam sing Hazrat Yahya Ibn Muaz Radiyallahu Anhu Hai Kariguman hangwanda lamchat ahum yawrabadi Nahak afabamiyoi singi manung challabani Ahan badaw Kanagumada kaanaba pibang ngamdrabadi Mahangwanda chaithyangsu pirugan Ani subadaw Kanagumba haraw hanbang ngamdrabadi Mahangwanda awaba su pirugano Ahum subadaw Kanagumba thagat pibang ngamdrabadi Mahaki gibat su tawrugan Hadr Wahab Kuli Radiyallahu Anhu na Hai karigumba aina gibat tagi hinglabadi Masina aigi damakta sangsar gi lan pumbadagi hena fay Nungsira bechiri nausing Ngasigi di asi fawatan khangminarasi Matangi episode amada gibat ki amang basing punna khangminasi Allah Amasung mahaki nungsiba Rasool S.A.W.gi Apaambada punsi lenba kanna hotnasi